इलेक्ट्रिकल बसीस जाय फ्लेम 2 आमकां 100 बसीस ऑलरेडी मेळ्ळे एनादर 50 बसीस आमकां मेळ्ळले एनादर 100 बसीस बाय एंड ऑफ दीस मंथ आमकां मेळटले 150 बसीसान आमचें काम जायना कित्याक थोड्यो बसीस स्क्रॅप जाता आफ्टर 15 years स्पेशली गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन आमकां आदेश आसा सेंटरा कडेन सुद्दां स्क्रॅप करतले हांवें तांकां सांगल्यो स्क्रॅप केल्यात आमी मातशें गॅप फिलअप करतले नाव वी आर ट्रायंग टू हायर बसीस बट डेट इज नॉट इनफ वी हॅव टू बी वेल कनेक्टेड एवरीवेर तेन्ना हांवें सांगलें आमकां मिनिमम 500 इलेक्ट्रिकल बसीस जाय आमकां बस पोर्ट डेवलप करपाक आमचें बस स्टँड लायक अ बस पोर्ट Government of Goa does not have money on our own to develop all the bus stands. We want to develop it like a modern port, bus port, which is like a launch, कशें आसता ते भाशेन. To do that, आमकां सेंटरान सांगलां आमी सगळीं तुमची बस स्टँडां तुमकां डेवलप करून दिता. सो तेंय आमकां करून दिता आमी सांगता. तिसरी गोश्ट, you are aware, grade separator. Already the tender is invited. Tender has already been published. Then with this tender from grade separator, that is Dabolim Airport up till Verna Junction, we will have a new flyover with underpasses and all that. Totally it costs almost around 650 crores. So already it is tendered. So now Nitin Gadkari ji, I request केले जाता तितले बेगीन complete करपाक, so there is less inconvenience to the people. हे तेणे आपण अवश्य करून दिता and already I have tendered.